Okay, para sa mga applicants for Teacher 1 sa DepEd, para maka-points ka sa COI or Classroom Observable Indicator, ipadimuhon ka o classroom na mga bata. Then, sa imong demo, na mag-observe nimo. O gato sila may mo score nimo. So, kinta imong score, pag human nimo demo na kay mga 20, i-divide to nila og 30, then i-times na og 35 mo na imong score sa demonstration or sa COI. So, demonstration rin po na kay obserbahan man ka. So, ngara lang ka maningkamot kung wala kay points kayo sa education, sa training o sa experience, na naman kay score sa imuhang exam, sa licensure exam nga plus COI. So, bisag kakuha lang ka nag 30 points nga plus imuhang 8 ka pin na kay 38, kinahanglan ka og 50 points para mo qualify ug masud imuhangan sa RQA. Kana lang tarong na lang og demo para mo dako mo score.